sve bude teklo po planu, pa pred moj rođendan ili možda malo poslije rođendana, to je negdje oko 12. Ja sam rođen 12. aprila, pa eto, ako mi se posreći, možda čak i 12. aprila bude sama promocija, to bi bio najviši poklon za rođendan, pa vidjet ćemo, eto. Ne želim ništa planirati, kažu, Bog s nama najviše smije kad čuje naše planire. Jel se desilo tako da što planiraš veliko pa da se izjavi? Pa obično tako bude, znaš, zato mislim da dragi Bog za sve nas ima planove, tako da... Dobro, tvoje ne treba ništa precizno u svojoj glavi. Najveće razočarenje u karijeri i tvoj najveći uspjeh? Koje su to dvije stvari koje bi... Najveće razočarenje u karijeri? Nešto te ovako baš spustilo. Najveće razočarenje u karijeri jeste zapravo ovakav jedan ružan kraj saradnje sa Bernardom Tomić. Evo iskreno moram reći. To mi je možda najviše razočaralo, ali ne obeshrabrilo. Znači, jer ja apsolutno nisam osoba koja gubi povjerenje u ljude zbog jedne takve osobe, apsolutno ne. Znači, ja sam čovjek koji jako voli ljude i ja vjerujem ljudima, uporno vjerujem ljudima i neću kod sebe promijeniti. Znaš, neću imati nikakve fobije s te strane, zato što sve to zavisi od čovjeka do čovjeka. Mislim, jednog dana u svom društvu imaš super pozitivne ljude, sutradanci u društvu, ljudi koji su negativni, koji na svaki način žele da te ospore, ali to je svojstveno svima nama i u životu svakog čovjeka su prisutni ovakvi i onakvi ljudi. To je sasvim normalna stvar. Meni je, hvala Bogu, pa se to meni desilo kao jako mladom. Mislim da se puno teže snaša da mi se to desilo sa 40-50 godina. Ovako ima vremena, bit će to sve okej. Što se tiče uspjeha? Što se tiče uspjeha, pa da ti kažem, mislim da još uvijek ja nisam doživio i napravio u karijeri ono što se moglo smatrati mojim najvećim uspjehom. Ali s obzirom za nekoga koji ima 25 godina, mislim da sam dosta toga uradio, 5 albuma, karijera na prostoru cijele bivše Jugoslavije, fenomenalan rezultat na Eurosongu, mnogobrojne nagrade, evo što u Bosni i Hercegovini imam 6 Davorina sa svojih 25 godina i bezbroj od hitova godine u Srbiji i Crnoj Gori, pa sigurno preko 100.000 prodatih CD-a. Mislim da je to stvarno respektabilno za nekoga ko je mojih godina. Ali opet mene to ne čini ništa drugačijim od svih ostalih. Ja sam poprilično i u stvari najdraže mi je u svemu ovome što sam ostao normalan, prizemljen i zdrav čovjek. Znaš da zdravo razmišljam i jednostavno onako zdravo posmatram na sve što se dešava oko mene. Nisam neko ko visoko leti i ko umišlja sebe razne gluposti. Ja sam zvijezda, ja imam uslove ovakve i onakve. Dobro, evo ovo sam pitanje namjerno ostavio za kraj, mada mediji kad si ti u pitanju, uvijek prvo udaraju na tvoj privatni život, pa onda tek... Da, to je zanimljivo kao ja sam nešto volao. Pa tek onda pričaju s tobom. Ali moj život stvarno, da ti kažem, mislim, moj život je toliko jedan normalan i jednostavan i uopšte mi nije toliko zanimljiv da bih ja sad nešto uzeo i pisao o njima, kamo neko drugi. Evo, mislim, da se dotaknemo i te knjige. Mislim, ali opet, meni jako drago ako na bilo koji način inspirišem ja i moj život. Nekoga na ovaj ili onaj način da, eto, rasplanca svoju bujnu maštu. Meni je to okej. Zaljubljen? Nisam. Imaš šta na pomogu? Ništa. To mi je slaba tačka mog života. Znaš kako kaže, ko nema sreće u ljubavi, ima u kocki, a ja nimam ni jednom, ni u drugom. Jeste probao kocki? On nikad u životu ne bi to volio. Ne, nisam, zato sam totalni antitalac, uopšte ne kontam. Bio sam par puta po kockarnicama i gledam baš kako to radi. Pojma nemam. Ja mi za prokocko u 5 minuta sve što imam. I svoje i tuđe. Dobro, pa ajde da ovaj razgovor završimo onako u tvom stilu sa jednom lijepom pjesmom, a meni u ime ekipe Radio Televizije Visoko ostaje da ti poželim puno sreće u nastavku karijere. Ako Bog da taj album, eto, ostvari tog 12. aprila za tvoj rođendan, pa da proslavimo i rođendan i novi album. Ako Bog da, evo ja se iskreno nadam stvarno, ali se hvala ti na ukazanom vremenu, hvala na pozivu za gostovanje, hvala Televiziji Visoko na praćenju moje karijere. Evo još jednom se najljepše u novoj 2008. i da ako Bog da doživite lijepi trenutke uz moj novi CD kada izađe. Sad idemo ovdje, evo. Poštovani gledatelji, bilo je ovo 5. po redu izdanje emisije Top Art. Gost u ovom izdanju emisije bio je Ford Backović Din, a već u 6. izdanju pripremamo za vas jedno posebno iznenađenje, zato budite sa nama naredne subote u istom terminu. A tada puno pozdrava i hvala što ste bili s nama.
već spušta se i fiesta počinje. Moj pogon ko da je na struju. Sred gomile ja vidim je u ritmu njiše kukove. Miriše mi na dobru avanturu. Ko je ta seksi čika? Da li neko zna? Putena senjorita, otopit ću je ja. Tajanstvena seksi čika, u pogledu joj grom. Ako me neko pita, već sam lud za njom. Pitam se da li je njen čovjek poštuje, il noći su joj pune suza, da svjesna je da raspaljuje.